uzi neza yuko wakunze umuntu hama mu muryango iwanyu bakamwanka gatfate cyane cyane ku bakobwa niho bikunze gushikako ugakunda umuhungu mugabo iwanyu bakamwanka bivanye peut-être n'ubuzima yo barimo cyane n'ingeso baba muziko ariko wowe kavuga ati yana kipenda roho la nyama mbichi cyane cyane kuri tebwe abakobwa turakunda cyane kurusha burya abahungu ni bakunda jewe apana kwanza ikintu cyane ndafuwa mu rukundo ko harabo maze gutera inkovu abo maze kubabaza abo maze guheba Nari muri system ya diaspora ko ya diaspora dolari babu natumanaga dolari ndazi kigani aza gukira abantu arabona baby we kiganiro for the first time ubuzima bwose umuntu acamwo abaye ikintu citwa ibanga giwe hajyo gira ibanga n'ikintu gikuru cyane ndetse gituma umuntu aboneka nk'umwizerwa mu bintu byose acamwo nitwa Elma Love Mwarimu mutadebukirwa ndameze neza reka ndakuramutse nizere neza yuko nawe umeze neza ndetse tunashimira Imana yo yatuzinduye turi bazima ikatwiriza ndetse ikanaturaze naho urabiye kino kiganiro uri harabo bwakeye harabari ku mutaga harababo mwijoro ni benshi batura batandukanye uno munsi mfise umutumire mwiza umutumire aberewe ndetse ashajije ubona neza yuko kuva hasi gushika hejuru yaberewe iyo mvuze kubegwa mba mvuze neza ku myambarire ndetse no ku kuntu bamusize neza ushobora kwiyumvira ati ibintu byose byabereye he ni muri Ashali Makeup niho bamusize neza nga hari kwa mama Ashali mwa ku bintu bimeze neza biri bien biri cool bimeze good kabisa mpere ya serusi kumugusa mambo umeze neza ndameze neza aberewe cyane merci ego tukiraha nyine banzu ndamukiriza kwa dukurikira ndahora mukiti ni mama Masoni afise udusoni twinshi nakunze kuvuga cyane ariko no munsi genda muvugisha muranzi neza yuko nkora ibi bishoboka byose kugira ngo umuntu tumukuremwo akantu kose kaza kutugira kaza gutuma dutera maso today ntuhombe nino content mazi iminsi nabatekereje cyane ko ndaganira what about love uno munsi turaganira about love turaganira n'ibindi byinshi cyane bitandukanye turaza kumembere umutumire turi kumwe ninde yitwa nde asanzwe akora iki mu buzima busanzwe mabuja cyanke sister urubatse cyanke nturubaka yakomeye ngenda guhamaga oya sindubaka ndakwita be ndakwita sister ndakwita washaka kunyitwa Lili uwo turi kumwe ngo yitwa Lili asanzwe akora iki mu buzima busanzwe singombwa mvuga ibyo nkorera ngaha ariko no musi ndumva yo kumenga akaju kari down but je ndakuduza sinkunda kuganira bukebe guso nabidi unijue misonge agipore pore ifoko tupandishe mizuka Lili uno musi je nagwamaga ngo twiyagire tube turatera inkuru ndetse abakunzi bacu babona undi mwigeme mushasha turi kumwe no musi so ntavyo afise akora yovuga kuri kamera ahubwo no musi twafise ibintu dugomba kuganirirako urazi urukundo icarico urukundo Nakintu David biko byinshi. Akintu bizi ko byinshi. Ariko urazi ko bike. Bike ndabizi. Were utazi byinshi nturi ya relation canke tutafutishe mwana wa mapo bogara akopera. Oya. Urafise umukunzi ari? Ndamufise. Umukunzi wawe nta byinshi ashaka kukumenyesha mu rukundo. Arabimenyesha kumurumva urumva ko uzi byinshi urukundo mu bisanzwe ni iki Lili ku bantu babiri bakundanye so ya nawe sha nutse kubariza ibintu by'urukundo ngaha ego Lili ndumenga ngoja none kubera ikintu bikubaza urakunze sivyo urakunze ufise uwo mukundanye kandi nawe aragukunze none ushobora kwexplica ati rero urukundo twe turimwo ngene rusigura urukundo rwacu rusiguye imbona umenga rusiguye iki najo no ruvuga nawe mwe muko wewe apenzi ya mandinga tuna hela shushwe amafaranga yaheze ndingira jado posha gacharunika 500,000 muri iri mikashi
ego hari abantu mu buzima no musina tuganire cyane kuri kujerekeye n'imibereho y'urukundo kuko n'ibintu abantu benshi babayemwo hari abapfa abiyica ndetse n'abica bagenzi babo bivanye n'inkundo baba bari mu hari abaheba imiryango yabo bakayita bakagenda kubera abo bakunze sivyo abo bose n'abantu dukwiye kwicara tukigako uno munsi reka tugiye ku kintu sinzi bishobora kuba bitarakuba ku mugabo wumva neza ko umuntu iyo yugushikiye wogira ico bivuzeko nko mu gihe umukobwa canke umukunzi w'umuhungu cyangwa w'umukobwa yakunze umuntu nyumve neza deba y'uno munsi mu gihe uzi neza ko wakunze umuntu hama mu muryango iwanyu bakamwanka gafatira cyane ku bakobwa niho bikunze gushikako ugakunda umuhungu mugabo iwanyu bakamwanka bivanye petite n'ubuzima yo barimo canke n'ingeso baba muziko ariko wowe kavuga ati yana kipenda roho la nyama mbichi umeona mu bihe umuntu ashikiwe n'ivyo bintu uwo yakunze bakamwanka iwabo akwiye kuvyitwara mu gute uwo yakunze bakamwanka iwabo so urukundo ruratandukanye cyane kuri twebwe abakobwa turakunda cyane kurusha burya abahungu ntibakunda barakunda cyane nagufata kwaza ariko reka nakabaza hajya rirakunze cyane amera gute jewe apana kwanza ikintu cyane ndafuwa mu rukundo ana uteka message kakuingia staki umuntu nkunda arabizi ndamufuhira ego ndamufuhira so ego reka nihere ko kwanza jewe nka jewe ndashobora gukundana n'umuhungu dufate nk'iwabo ntibanyimvemo cyo ukuntu nitwara iki niki ngo mungu nakavuga ati je nanjye nzopfirako mbaya vyume vyuma so kuri jewe si nkwiye kumvira imyumvire y'abavyeyi so nakunze ntibashaka kunyinjirira mu rukundo bagiye urukundo ari ikindi kintu okay turumva ko adashobora kukwinjiramo ariko kugira ngo nabo bakonvenke bumve neza ko adakwiye kukwinjiramo ukwiye gukoresha ihe langaje kugira ngo ntuterespect ko bavyeyi kuko hari abantu benshi bishikira ugasanga wowe mu kugira ngo abisha babwatiyana mutajijwaga sasa nanje sinzomuheba nini yani bashobora ko kumenga hariho blood of giri habe hagati y'umwana n'abavyeyi mu gihe bishitse nibaze uragerageza ukabumvisha kwanza bimeze uko kusandagereza kubabwira ntimunyinjirire gusa nakunze ndumva nta kintu gishobora gutuma ndamureka kandi je ata mpamvu yani nta ngeso mbi ndamubona ko ibyo baba biyumvira nibyo baba biyumvira nandi ibyo mbambura ari byo mbambona ariko twe tumenyere ko imico y'akaranga ya kera umukobwa yazaniga umusore mu muryango ariko uno munsi mwari kukerera mwere ngo urukundo rwari kukiye ngo mpaka nijitafutie sasa ngubona rosa kandi mu mwase mutajijua none papa na mama baja gukundana kameme hari umuntu yabinjiriye nandire niyo mabada shaka kwiyinjirira nakunze baraku tajua urazi histoire mama na papa bakiresha nibaze barabimbwiye nta muntu yigeze abirukako niyo mpamvu rero badashobora kunyinjirira nshobora kubumvisha bimeze uku kire nta ngeso mbi ndamubona ko kubera ko mushaka kumumbuza hari bashaka kumwanka dufate nk'iwacu dushobora kuba dufite amafaranga bakamwanka bivanye shobwa n'umukene nta kintu azokumarira ibintu byinshi nk'ibyo me uragenda mukabironderana niyo mpamvu rero nta muntu ashobora kunyinjirira mu rukundo mugemba nakunze hagiye anya guheba umuryango kavuga ati cyo umuryango ndemeye ko bana mina woheba kubera umuntu ukunda mugihe tuze neza ko no munsi murashobora kuba muraye mumeze neza mukundanye amashishube waraye neza iki niki mugo mu gatondo ukazinduka ari bana mina we biyishe sikutaki tena uzi neza yuko umuryango wawe ukunkuye nawe uvuga ati bana mimi jewe burya numva ko hariho risk yindi garuka yo uvuga ati nabikoreye iki nikuye ku muryango ngenda gusaba ikigongwe kandi uragerageza mbona ushaka kuva muhiri wanyu wikunkumuye ibiki n'ibiki uragerageza gusuka bumvisha
ya harageraho nabo bakakumva ndavyibaza. Burya urumva neza yuko hariho ukuntu umuvyeyi yovyumva vyoroshe ku muntu atakunza habona ati umuntu je niho ntwarira umwana kwero ya vraiment tinanje agaciro kanje aho kari uwo muntu niyo ntwarira umwana. Ikibazo rero hari abaca bashaka kugushingira nk'umuntu tuvuga ati nawe afise amafaranga kuko uno munsi umuvyeyi ugiye kumbwira ati ana mama je kweri canke timze papa je kweri uno je nanye kubwira akantu urabona jewe ndakuze ngeze mu bigero hageze ko mpaka kazoza rero jewe narose umukunzi ijambo ryambira kwaza rero niri urumva ijambo ntabishisha muri iyo nzira ngo afise intumbero nyabaki wumvise intumbero menye ko bafutiye kuki uburyo anapanga nini afise iki urumva abakwaje akora iki gashitangura karaba umujama wawe yirwa mu gitanda gusa kwandikira be wavyutse be uri mu biki umeze gute oya bo yaravye kenshi bameze uko ushobora kumubwira ushobora kuvuga ati ndafise umushitsi ya azoza umunsi n'uyu me akaza uwo munsi nta kintu na kimwe bakubaza gusa hewe agiye mbe yize amashure angana gute ya tuvuga pati tiyize amashure makeya cyane uwo azogutwara ku maririki nubona ko ushaka kudusarisha mu muryango ibintu byinshi nyene nk'ibyo nta kintu azokumarira reba iki kaje ngo turafise umuntu tuzoguha kandi mu minsi mike ugiye kumubona kaje usanga reba nurutamari hagarira biramaze gushika ukaja kwerekana uwo mukundana muhiri wanyu muhira sha nibaze ntibirashika nta nivyo uri bimvira gupanga aya murashahore hari anya muri dituhure muri agora dure aya so nibaze umunsi bizoshika nzobamenyesha ariko bo nibaze ntibirimo kubera ko utaramushira ku mugaragaro ntibiri ngombwa ya ntiyaragera nta ntumbero mufise oya hari ibyo tugipanga twebwe kwanza ubwacu ya ngo akameme vraiment ndazi uri umukobwa umujama wawe ni mama wawe ndazi mama warazi utubanga avuga ati hana mama we niko na mwana ume ku ivi na ndaze je mama wawe nka mama warazi uri umukobwa muganira utuntu twishimiye mama mwe murakowe muganira utuntu twishimiye n'umukobwa yatwaye inda se abanza gufata nyina tingo umukobwa wawe ingo asohokana nande aturabizi byose nuko mama wara umutipe mugenda aramuzi tube tugendana twe twakimya twawujama yego aramuzi ahora mukomanta ko gute nakajamba ahora akunze kubwira ku mukunzi wawe kakuneze oya nyene tu nabyinshi nyene nta bintu byinshi nyene akunze kuko n'umuntu adakunze kuvuga niyo mpamvu nta bintu byinshi nyene abivuga ko tu ararindira niyabona bibaye sawa ariko umunsi amenya ati uyu umutipa asohokana n'umwana wanje sivyo umunsi abimenya wewe ubwiwe peteri sinzi ko wari wabimubwiye uramweka cyane mere mimi anatara cyane umunsi abibona akajambo yakobye karaka ntabyarigira narakuye tusohokana ni bogare ntabyarigira abona none abizi gute narabimubwiye ubimubwiye jambo yakwishura ryari twumve ndaje hari abantu yambwiye gusa yambwiye okay kame murakuze tegereza kureba ko ubyitwara aho kajambo reka bakasiguye byinshi byinshi nyene nk'umubyeyi nawe tutahura yene cyashatse kukubwira wowe ubyitwara mu gute twumve aya mbona ko ndabyitwaramo neza nyene to nawe tubyumva singombye kubivugira nga gusa ndabyitwaramo neza ego tugaruke kuri sije yacu yo gukundana n'umuntu mugabo ugasanga abavyeyi byo bo ntibavyishimiye sivyo mukibira byarashitse mwarashimanye mwebwe umwe muri mwe aravuga ati bana jewe wari nariwe ntayendaga hivi tabakiya naye harageze igihe cyo ho mupanga ubukwe ubugeni ikiniki uzi ko umuryango w'abana ushaka kutupilia haravuga ati ukienda na uyo wende kabisa ushaka kutupilia akashagira ko mupanga ubugeni rero burya biremerewe ko umukobwa ajya cyangwa umuhungu ajya gukora ubugeni atamuryango afise inyuma muherekeje konze muri cyo gihe bagutaye bavuga ati naho rero utajijua oya aho ni nka andi biba byitwa ko nta muryango afise
aje wenyene mama none muri shege mavye bigenda gute nago murinda mupanga urubanza iki none umuryango warakuyanya ngo atatu mutaki nituzoza mu vy'iwanyu bo nta kundi abagenzi inshuti n'abagenzi ababanyi baraza gusa bivana nawe n'uburyo bufise je kuri je buryo mfise n'umuhungu buryo afise nuko tuzakuvyitwaramwe attention ngaho urumva ko vya bikoroheye nka wewe bigushikiye hama kavuga ati je ndagiye gukora mariage umuryango utaguherekeje aho ntabwo byoba byoroshe nibyo byoroshe kwera niyo mpamvu senga imana ntibizonshikira nibyo byoroshe ewe hari umukobwa urinda usohoka muhira mariage bibi aya asha mama ntamubona ngaha na papa bakihari usanga ari ibintu biryoshye cyane babone ko bareze neza ati twarareze turasohoye ibintu biragenze neza baranywa agafanta barakupise fresh yego sha usanga ari ibintu bimeze neza gose ndiko mbona umwana mwiza wakunze basha TV aberewe ndiko ndamurangwa numva umenga no mu uzatsi kama ni mubusu tuzibishi basi kamera kwanza zibazi kamera wallahi mimi nabijiombe aje navyisabiye basi ona tufanye nishayisibiye ego uko biri kose Lili mu buzima busanzwe n'umukobwa ari hambo ndetse ari cool iyo mvuze umuntu ari cool n'umuntu usanga no stress imere fresh ariko uno munsi uraca muri societe y'abantu canke ya rikanda kivuko muri societe y'abantu usanga bafise imibereho myinshi itandukanye sivyo turashari muri bwa buzima bw'urukundo ufise ziye nkovu z'urukundo mu buzima bwawe inkovu z'urukundo watu ari baranteye asho umuntu nabanda mubeshe ujawaye kuumiza sijawaye kuumizwa sure yeah ariko harabo maze gutera inkovu abo maze kubabaza abo maze guheba sha bo nibaze sinabandi njira mu bintu by'urukundo cyane yeah nibaze nanje nta muntu nabambaze kubabaza ntawe kabisa yego nk'aba ex ufise mu bisa aba ex bo ntashobora kubara ntaba ex benshi fise ex bangaye none abo bose mwahe mutababazanye mutabacanije si ngombwa ndabavugire ga kuri kamera ariko nawe kesiyo ni mwabo bose nabo ex babo bose mufise mwahebanye atakintu mupfuye mutabaza bashobora kuba twapfuye ibindi bintu ariko nta bintu byo kuvuga ngo umuntu arabajundi nta byo kweri umuntu muhebana gasha mutaba wowe ikintu gitumye muhebana nuko kiba ari diri kiba kibabaje umuntu gatuma bati je numumenya ntitwasubirana bo birashobora nyene gushika kumva umuntu hajya umuhungu n'umukobwa keshi nibande bahemuka bose barahemuka yego vraiment bose ndishyuwa kuko abahungu barahemuka cyane gute aho rushisigurira umukobwa urabona umukobwa umukunze yani mwanamke analizikaga yani ukimpenda yani unamuonesha upendo analizikaga lakini mwanaume yani wanaume wanakuaga na matama none ikibazo ni kimwe uvuze yuko twebwe ari twe duhemuka cyane ese mbangiye guhemuka ku muhungu mugenzanje ntabari umukobwa yamukobwa ntaba ahemukiye wafise inyuma bakunda shikambo hari gihe ni titi fotati hari gihe muhebana n'umuntu umupfuye akantu gatoya ndashobora nko gufatana nka message nakubaza tangura kunyeka ibindi bintu se mwije cyane complicated hake nimba atari banga umuhungu mu mbere mwahebanye uvuga ko mwapfuye ikintu kinini gikomeye mwapfuye iki umuhungu wa mbere twahebanye umuntu uvuga ati je mu bayise banje vuga twari kufuye ikintu gikomeye twapfuye iki sha bon nta kintu kirekire twapfuye gusa yaruriye indege aragenda me amaze kugenda so kabisa indege atagusezeye oya yaransezeye me telefone nakoresha ndavuga carte SIM so nawe ucyumva twasubiye kuvuga yani twasubiye no ku tuhebana uko nyene bisigura wowe amora distance ntayo wemera usanga umuntu akunda n'ubundi ari hanze yani wao wa diaspora wakuhusu bijya nibyo cyane nawe uri muri system ya diaspora
nawe muri system y'aba diaspora ko y'aba diaspora oh yes je numva impamvu bivugiye gaha je numva impamvu mama we yemeye ibogare usanga ari mu diaspora tumana ka dolari babu natumana ka dolari ndazi kigani aza ukira abantu arabona baby we kiganiro for the first time sinze ibyo by'aba diaspora ndemera barahari yeah mbere ko turangiza ikiganiro kugira ngo kabe gato kabe keza mu bintu bibaho mu rukundo ibintu bibabaza byose bibaho mu rukundo ikintu uzi neza ati iki inyaje vraiment ukinkoreye mu rukundo yani hapa hakuna cha A hakuna cha B hakuna cha C na nire mapenzi niki ikintu cya mbere cyo mbabazi kigatuma duhebanya sorona jewe dukundanye mushobora kuza kumbwira ngo umushiri wenda mubonye hariya muri ghetto ngiki niki impfe ndakwemereye oya avuga wanka amabyi yeah paka niboneye ariko nje nkakwibonera uku mujyanye yari nawe cyubyuba nigumine ni bango hajya nta muntu mvuze ati hajya byonanira kwihangana kabisa ariko ari byo ujumbwiye sinshobora kubyizera paka ndabyiboneye ubona ubwo ariko nubwo unwiki wa mafoto yawe ati picha kabisa ndoi wale mupiga picha kana ibintu by'ubu ni byinshi ataraka video sinshobora kubyemera ataraka video nyeretse sinshobora kubyibonera sure yani foto nto yemerewe gukomera video ifoto ama montage ni menshi sinshobora kubyemera mpaka je ngiyeyo nkabyibonera amaguru ane abiri kurari aho ndashaka kubyemera ibintu by'urusaku guys nakunze ndabikunda imbere ko turangiza ikiganiro cyacu rero reka tugende utanze message ku bantu bari bafite ikibazo shiga debate wacu cyo gukundana n'umuntu ngo gasanga mu muryango hari wo batakunda sivyo message umbe ko utanga kuri abantu babiri babakundanye iyo bari hese bavyitwaremo gute kuno bashaka kubyitwaramo so inkundo mugabo urukundo urashobora kutaka umusazi hewe ntirugiraho ruraba guys mwikundaniye iwanyu batabishaka bwe mwikundanira ibindi imana izobimenya imana izobajime imana kuko ndabizi urukundo nibaza urabizi uzobimenya niba utarabimenya mtoto kwa kina mandevu icyo no gusa nibaza kuri jewe nkunze mba nkunze guys naga abavyeyi bashobora kunyinjirira kweli mfuba ndabasaba ikigowe banyumve ariko nkunze mba nkunze kweli ushawaye kumuchitima mpenzi wako atamara moja sana jefe bana nimeruka njia kabisa kumchiti aje sasa uzi ko ukunda n'umuntu mugabo kavuga ati bana cyari indi boga renyene ku ruhande ni nyabijemo tu leo tu yani amenipigia simu tutoke out yao vitu gani umetoka mfa vitu lakini tu unajua tu hapa nimechiti no mutima ukakwishuza tiana wachiti inzo mukunzi wao mimi kweli najami sijawahi mchiti sijawahi mchiti mwanaume ambaye nampendaga sijawahi hata siku moja kama ni rafiki yangu ananiita tu tutoke out tukunywe kasoda basi ila sijawahi mchiti sijawahi kulala na mwanaume mwingine ambaye hampendani kweli nyuma mpenzi sasa hivyo siwezi siwezi msimamo wako uko wapi kwenye mahusiano unakuna simamia ku kitu gani hasa kameme umuntu wese afite ikintu ahagarariyeko jewe impamvu ntashobora yani ni mchiti mwanaume wangu yani siwezi nikamwamini juu ni mwanadamu si malaika ndio ila kwa kisi naona ananipenda ananijali naona tu nakahe kamesaje akora kwa abana bujumbura cyane cyane mutu wayinje kugira ngo myaka bazo ndakwibareza afutufutu na Maria
singombye kuvuga ngo abangaha Hapo bako wengi kweli yo. na benshi gusa singombye kuvuga ngo abangaha cyari ngaha kameme Asijijue kama si ule diaspora wasijijue kama si ule hapa. harariyitse Ego akanakunze kukubwira akakunezera ko baraka. ikinakunze kumbwira ndashaka kubyuka mu gatondo nkasanga yandikiye bebe gute babyutse gute ntashobora gukora ikintu atambwiye Umwe ahora yibuka kwandika never dizer aho uri miso utarimo. uwo kweli narimwo Ego Lili ndagushimire cyane ku mwanya wawe. ego Bakoranye neza. ego cyane sinzi ukuntu wabibonye Mareka kabizu kanjere. oya ntako nakwemereye ariko numbeshe ntako nakwemereye Sure. yeah Nitakufa. hapana utaenda wapi utazimia na nini hakuna kwenye utaenda hapana Lili ni boss. sheli wako ikanatizama Yanatizama nini? uende polepole Shelo anatizama nini? sheli wako Wako. Wangu anatizama nini? Mimi wewe ni boss. siwezi Yes, bakunzi ba Shali TV nari kumwe na Lili ndetse ko twaganira about love turi kuri sije ivuga ati mu gihe ukundanye n'umuntu mugabo ugasanga hari umwe mu muryango badakunda bavyitwara mu gute reka ngende ntanze opinion yiwanje bino mu buzima bibaho bino muri society tubayemwo abantu benshi birabashikira ndetse abakundanye benshi birabashikira ariko ntidutibanga ntibisiguye yuko umuntu yanswi wanyu ababaye umwansi wawe kandi ntibisiguye ko abavyeyi bansi umuntu wawe baba babaye abansi bawe ahubwo ikintu cya mbere gikuru no kwicara ugatahuza abajya bumva ko ivyo wawe biri negative ukabereka ko biri positive ukereka iciza cyujya muntu babona ko harimo ibibi vyiwe umeona ukabereka neza yuko hari hiciza ciwe nawe inyuma y'ibi bariko barabona nimba ari ubuzima bamuhora bakabona neza yuko hajya anyimana itangira ku gihe yuko uno munsi yobura eje karonka cyangwa uno munsi yobafise nkuko babishaka ejo bigashika kabura bamaze gutwara bitakuwaje kwa hiyo umuntu no kumeranya gusa nakari ku mutima wiwe kandi bakamubahiriza sindayivuri cyane guys ndasabye n'abavyeyi muze apana kutwinjirira mwatuvangira cyane Asante sana Lili. Yego. Ndakubariki. Nubwo wanyime bizo ya. Yewe ntari nakwemereye ariko. Ntari nakwemereye. Rira rero. Yes, nishaga sana lakini sitaki kumaliza ndugu yangu. Niko na mwasi hapa sitaki tumalize kipindi. Basi ona kamera mani basi nishaga basi.